Sithokozile Thuli uzithulile indaba mbukele ekhaya ngomvulo endaba malotshani sibona lapha ke ubujamo bezulu kunomoya inarha pheze yonke umoya lo uletha lapha ke ubujamo bokuthi iSouth Africa ivalwe mamafu kuthi lapha ke endaweni zabo Gauteng kube nezudlwana elindeleke ngabo 30% nawuthi uyaliqala ke liyaqina ke lezandawo kuthindeke lapha isifunda sakwa Zulu Natal kancancazana ke lehle njalo lifike lapha esifundeni sangale ngeEastern Cape lifika kancancazana ke ngapho ngeNorthern Cape nasithi siyaqala kusasa asaqinile njalo amathuba wezulu kilezandawo kuthindeka lapha isifunda sempumalanga wehle njalo kuthindeke kodwa isifunda sakwaZulu Natal kancancazana iSouth Africa yonke isavalwe mamafu njalo sithola lapha ke nesilimukiso somlilo wamahlathi kilezandawo Gauteng kilezandawo zabo Northwest nalapha ke eNorthern Cape abantu bacheche bayelele khulukhulu ke labo ababhemako sicale ukuthi kunjani ke ukuchisa sokuthuma lapha ngesifunda sange Gauteng noma sibonile ukuthi lindelekile izulu kodwa nakuyachisa isifunda pheze sonke kubo Pitori nendawo ezizombelezileko ngabo 33 Carletonville 31 nezinye indawo nje kubo Springs nge30 nawuthi uyaqala ke iLimpopo yona ivalwe mamafu ukuthi lapho khunye likhamba liveza ihloko siyachisa isifunda khulukhulu lapha ke boliphalale ngabo 35 nebuphalaburwa lapha ke ezinye indawo kuchisa kubuye nganeno bophulukwane nge30 asiyocala ukuthi isinjani isifunda sange Mpumalanga sona noma silibonile izudla nakezinye indawo awakunamafu kuphela isikhukhuza ichisa nge36 khudlwana ke kudlula zonke indawo zangapho ngeMpumalanga emkhondo nge34 ngapho ke kubomalahleni Middleburg bosekhunda ngabo 30 nabo 31 kwaZulu Natal yona ke sibonile ukuthi izudlwana lilindelekile kezinye indawo lithi uqina kodwa noma kunjalo siyabona ke ukuthi amazinga okuchisa khona kusachisa ihlobo lingenile kukulapha ePort Shepstone la ngakufuthumele ezinye indawo nokho ziyachisa abantu bayelele Eastern Cape nakhona sibonile ukuthi izudlwana lilindelekile kezinye indawo kodwa ke isifunda sonke lapha khulukhulu eCraddock nalapha eSomerset East liqinile liyachisa ngabo 37 lapha ke eGraafreinet lichisa khudlwana ngabo 38 ezinye indawo ke kubo 34 njalo njalo iWestern Cape nasithi siyakubona likhamba liveza ihloko endaweni eziningi iCape Town ipholile nalapha kubo Cape Agala sikupholile nabo Mossel Bay kodwa kezinye indawo nawuthi uyaqala eBedford West kuyachisa nge37 abantu bacheche bayelele kilezo ndawo iNorthern Cape yona ke iyachisa kezinye indawo khulukhulu ezingehlagwini iSpringbok efuthumeleko nalapha eCalvina neSutherland ngabo 27 asiyocala ukuthi injani ke iFreystata noma sibonile koyilindelwe lizulu kodwa ke kuyachisa enaheni yeSouth Africa kungconywana lapha eBethlehem nge29 kufuthumele kezinye indawo njengaba lapha kubo Welcome kuyachisa nge34 kokugcina siyocala ukuthi kunjani ngale ngeNorthwest nakhona ke kuyachisa abantu bayelele bambathe isunscreen njengoba iza kuvikela isikhumba sakho nje sithokozile iveka ikhanye tiro